Rahajang semangat alit kelas 1 sami. Punapi gatrane. Mogi sami becik-becik nggih. Malih kacunduk sarang ibu, jagi melajahin indi angge sarira. Ketemu lagi sama ibu untuk mempelajari tentang anggota tubuh. Daweg niki sampun ibu ajahin indi angge sarira ring Prabu. Mangkin indi angge sarira sanelianan. Rahajang miar sayang nggih. Pada kesempatan yang lalu ibu sudah mengajarkan tentang anggota tubuh bagian atas. Pada kesempatan ini ibu lanjutkan tentang anggota tubuh yang lainnya. Di antaranya yang pertama tangan. Basa baline limo, basa alusne tangan. Yang kedua lengan. Basa baline lengan, basa alusne lungayan. Nomor 3 jari. Jari basa baline jeriji, basa alusne guli. Nomor 4 perut. Basa baline basang, basa alusne waduk. Nomor 5 pinggang. Basa baline bangkiang, basa halusne madil. Yang terakhir kaki. Basa baline batis, basa halusne cokor. Ibu guru wawanin malih nggih. Ibu guru ulang lagi ya. Sane ka pertama niki madan limo, basa halusne tangan. Sane kaping kalih niki madan lengen, basa halusnya lungayan. Nomor 3 niki madan jeriji, basa halusnya guli. Nomor 4 niki madan basang, basa halusnya waduk. Nomor 5 niki madan bangkiang, basa halusnya madio. Sane paling untat niki madan batis, basa halusnya cokor. Nah, asapunika pepelajaran indi angge sarira rahina mangken nggih. Ampuraya yeni wenten iwang. Rahajang melajah alit-alit sami. Suksema.